Helicopter look at the Mutongo TV ngwatania mukamba watinda ata mwendo musiaisia wa Mutongo TV ni nawe kwate kana watinda nesa no nutwambia twende teteketeke twina mwini netumwisi hainge ntumwisi na bela tutamwisi ena ntumwisi ndukitha twi mumana mathanyani wa monde ndini wa kilungu cha Inengo watinda ata nitawasalisha Beti wa Wambua ni na ukethia na udhocha no na wakwatila ba wasonja wasioka katikati watho katututu ndizita beba no ngita ila simbo ya kinji ela muno ndalane ekona ona ngita simbo lakini amerinyuko ya uthingitha endo kwa nondo mera simbo kila mondo no kasimbo ai mondo utakona museo kamondo amboke de musia isiende vitumia kamera hii mashambiki mandalane boys wani na mukethia muno kwa mazeneta wa Dominic Mwase wa Mbiti fusi ya ungu sura mbaya duniani mundu la isu like personal withabu hata wakitie kule kwa tetumbe no tiko siao ubande ni amasomo nyendi musomi ndia asoma na vikie class 6 na ndia leo soma ni kwetha zima kama yaino kwati na uloju aji na kuona nesi ndio monde nenelila oda na asomie nithandina kesongo pe mundu ngini noni asia kama ningekuwa nimesoma ona ndo dhombe kaletie ba wena kwa siu by the way nithandina kesongo ndi ndata Dominic ndata ngamelia ma Dominic sio na mundu yetse kweli ta Dominic njuni yetse ya kibatiso ya kibaimala neta wa Benedict ndo nyewe kanisani Catholic kana onako ni mu Catholic yes yako nitawa Shila ya kibaimala ndiye tumea abantu thank you karibu sana mbele wa Mutongo TV peki lungunika anga liko nengi ya Mutongo FM na nikilitio ni ukiwa toloke helicopter sasa leo tuko na mwenye helicopter umetabaka kitu ni bandu beta wa Kithiolo Village Ndalani location gani sio genza gani nene kisongo ona na betia moigandeke wande kai bandu bene Kithiolo Village Kivigoni sub location Ndalani location Lato constituency Machakos County pa mundu ne bana na siumeta makueni ngumu mambo comedian alikuwa hapa akasema umeta makueni mpaka na sema mbona nyeni zibala umete yata kuito ni atana yata katika Masako tauni bona asewe na nene tambia baba isito ya bosi ungu bosi yeya isito ya bosi ungu ne sio tio nambe yoko na mbandi lakini za mwenje inatiwe ni school ni mwalimu wa mweko weta wa Simon Ndirango Kario pe mundu mugane kala kibela kimwana ke weta wa Ndoki no mulili kana isito ndile mulili na yuna ekolo tene ni standard 4 utambita kwa school ina bila na kita Ndoki bake boy ndimala no kuyusikata aibika ethi anibikie na sikata na ya mwalimu ayo mane mwalimu na akili ndi andika Ndoki andina na kethoi na andika nae Ndoki aluka ibiche kwa aibuwa karile za galaziti ambia wewe wacha kuenjoy watu wacha kuenjoy watu wow uko nene ndama na I think ndio katika interview sasa ndio soma na bala mwenjoy umi leo mieba huyu ndio officially na hapo sio nguzo kie na bika ilobi na kuna na mbandi sio kamba kila mbandi yonde pemba nezio huko kuna na weta wa yanzawe kasoro nyena mutungi ambati ndo ina mu studio na zaidi la twapanga ndanzi twanda imwana ya 11 na nondo bidoko etha mbesa takombo ya nomba ziana ile nomba ile mwemeana ando 17 we zaidi abela mo koma itandane makomea ne no kana notice ba ungu ya kitanda ba ida competition ngakoma wibo banda iweza kwa yebu muikalike kwa bosi ungu za loma abaeka ebu paungu no bosia iposia nenge tukulika bungu ekaya bosi ungu yani akome bungu wow bosi no yeya bosi yeyo ondo nende yona kwina ngekondo mafans mekwazia kuonza mwana wezero ya mwana weta yoseleke na mana nenge ta konde zela ba wimombia yi nambia za bosi zile bosi handa mwana kumwe aya itwambia bya ndo basi ya wina nai kwina naenda kwinata wow ninye ngokudia makuli ndakweta ukongulia makuli by the way kwa tiania kwa alama ziani na no mazio ndo muno nyamba tesia kwa nina asia mapenzi ndo ndo jambe ne bata mapenzi
That makes two of us. Continue. Ni pata muno na kim. Na yu kwando la mazi ani na yu hapo sio ngibati yake yetu kiwa we na nyaku. Yu kaenda ni sibati yako ya mapenzi. Kwa hiyo mapenzi na nyaku. Bitu gizeweka. Wow. Alafu wathi ni kindu kimo. Kitoka mbu mugiyemwe no mpaka wothikiwa wigizie wigikiwa manakana wikiwa wathi no kutania ngone ela kutania ngone ndio manje wekia withi thoga wala bya zima guniki na no wewie we usini wathi wao mundu ethikisi na girlfriend wake kana age mate kana age mate yake yo no gethe atumia azumo meta ati maito menjimwe negwamwe kone batisi kwa aitika mundu kana kalaka mundu ngukuli asima kumetu kisiamba tisieku nimethukia cia nimethukia cia utamamia mbeta no asilo kusungia kana be imate ethukia cia nimethukia cia utamamia mbeta akafurai mamia mbeta akafurai kwanza kawathi muno iko nako onetha ni wakwaja mwini yakwaja lakini veka mweka wewe watoto muambia safari ya katinze zimikosi muno wewe atakamwana bata wathi usuita wasabale yaga zimikosi kwa nimethukia cia thank you yeah. Karibu sana tulio kunena na mwithuki musiaisia twina ke bosi ungutu mwesu mwenjoy Talane Boys Banda ake twina ke bandi no kilungu cha Inengo ni mwini chunjo Kinengo kila tu focus nacho lakini ene ningi mbinge ni mukuni wa gitaa chuni Kinengo na be Kinengo kingi withi abithite ngisi ni kubitha kana ndai so kwitha established muthekania ngisi kana iweze kana we muthekania comedian ne gwandi unyendise buya yu ninye ngo tabye yu bantu sibake lunguni cha Inengo tukwatamba Inengo siombe na be andu monga aba matesi kana mene Inengo na majuma batemia wewe uko na Kinengo na mathima atema ile amena Kinengo kwa nini unajita sura mbaya mwitu ya mwitwe kwa peke zoke nene tia ine ta une kwetha ndo ni nsuku kana kumbonea nene zisha ke yone ji ngona nombe to mbwa freedom fighter nenda mbwa atanye no kite yawe yathi tondo nenda mbwa azo na nethe tikila why sisi ona utathia nesa aje ka teno na metho na metho maybe no se metho makuno methi pe andu maendete metho asimathia utame kwendo koma ni metho manene labu kundu ni thambu atanguletie no kundu labu matotio we ni mabwa tio ni mato hapana very you very handsome kama ni high five ndiko kenga vike no kwenda kuma vala we kama high five lakini very handsome ino ndo mundu muka ambia ni handsome ni thana mana ngusu yakwa ndo nyenelese ko ile ngoko we handsome ndo kwamini ayi ni wetambuja waza baiki ndo kwenda yina mana ndo nene tekagwa tulike wini wa kunwa bika class cha 3 kwakolele school class cha 3 niki tani na ba tikipya bikiba nikana wakola school nye na mutumani muno ngegwa yake na jibi ito minende no mwe na kodilwe president no wa Tanzania ni standard 6 na ino ndiye zikilango songea na jini weze nake aliomepinda yuma itabia ya ukuli oloto kilitikuoko nikaenda makone hinje no kiliega nda mwalimu onene ne senda kango ndakangulia ndikakono kumbe omo ntheno la mwana maremu eta wamboro tasoma nake kwa rafiki yakwa ndailie ba na ne weze ndiye zikilango songea weze no geje goko mwalimu ona omo Dominic ndamaniema kayuti mwana satani yapata yes Dominic mwana kwandie seno ino gelete mbulo asya kabasilio mwalimu zinoni ayama bukunde na ayandata oka ndio kangu nangava angulia we manja Dominic ndweze amwe mwalimu ndise angu nangava ambia wetyothenia mana we na bina agunzi yake betilego dine bozi atomana tate bila utata ithaya amutomana cha serious lo amutomanye oka tata lo giwa ni mwalimu ndukamuko nikito mukuli oneza ni nguluwe kana angulia mwafya kwendo manja ndwizike mamwe matata ndisi ambia ndwisi ambia mwana wa neno ndiye ambata na ndiye athogie gezululu binda mbona boda sia kona wa gezululu ambia juu kwa hiyo ukola zukulu kito kula kaika mudenzi wako manda mbesa na nyana kola zukulu ivo ina ndingi ndo negwa ni chao kile cha tuma sio takwatia mandika mananya wendo ayiwe mandika mana kile cha tuma anda kwati na narata na binda ne kwati nitani thia si mako ende ne pa melapi ina kwa la babu
na wala bone zino standard bone kuna ngitaya kanisa ne nango akwaitwa John Bosco Mtwa bandi sioka kala tina na kola ju na twangie kisilue zaidi ya we kuko kondegwa konda imbio egwa ina toloka na ikwande kwandethia tando era wanzukini ajole na ndikito mutse kwa director wa MCSK utamuli lazima na ndikito kwa mutse ibe ndethia na yanga toloka ikwa kwena mbandi ngainga na wa lift ngakuna wakona uloko bundisi ukona nuko nyene zingita kuma ni standard 4 nge nango akwa kuraya kanisa ne na ndo mwendo makanisa aya iwe zaidi andithia ningwetio wa utoloka ngoka kimango ngoka ile ana John K maina ngita na gospel tukaitandika yuna pyepyo zaidi na pye ngitane ni wa mama ngita na ngita no sino mekuna in fact mukunela wa kuwa ngita ndizindo nakulinganisha na ndo na we unique na we ndo naambia na climax waambia na exactly naambia na climax nike ndo atawathi ni kusunga atawathi ni kusunga na message wewe ndio okay wa Mutongo TV and then wa kilungu cha kwambata na iwe moyo feeling yungita ne standard 6 na uma school na mekona mono ona ne ndo wete sindo bingi ona kana na wali 50 na ngambesa timana 150 ya mbeza bingi muno yapinda na yu nundu wa mama kuna gita ya bicheba wambia kwina neno sie no ka natoloka kuna ida sie no ka musio kwa musioki ne kala kwa musioki ina kala almost meita ndato ndiko na kitu eka kitu wa malieta kitu yu eka na kato kebe kitu la wita musioki ango ndiko nake ona toloki ne kalilo unaona vai music ndio ndo anaweza ina toloki lo no ka ilobi na ko kinyako tikinyako wa kakajande kizageta wa South Mbi yela na bikie wezaidi ya yu paya ndo maito nambe yoko make yaone mwana mandi kwa make yaone ne gwaye ngitayi amba kundu kwaza na thina ya kila bujeta wa kibwesira kwa kisengeze chako na mwana ita wansamba ne Salome ndani ngino na mweneze kuna ngita akonenge na kuna na likawe ya nenye wazaidi ya kwa chuma kwa kuna mbe ne tatu si manana na 50 saidi ya ina na kwa musimama nomba noza ya silingi 150 onjana jamaa ongero wa motula zaidi ya nambia kwa ose thank you twinake mwenjoi Ndalani Boys Band vosi ungu masito onde na indie hekatu thio mova nini kana tusiukithie hata pia wathi wake wambe hatutinie guo na indio baya twimina no kwithia pia tu tsamithia of course tumamekwa kwake ni tukwa ntwa kwigwa na ni fan wake kekawe nitusioketheti ndi mwendo musia isi ya Mutongo TV ni na wikwatyo kana nwende na kutani lungu situ ni na ukethia ingi na uthocha mbinu wa kilungu chake licha inengo muthenyano mundi nitawasal Shebeti Wambua umundi twina mweni na kene vuosi ungu mwenjoi Ndalani Boys Band wathi wakiwambe wewe ba wathi wambe wakwa yisikieni mundu nanyane na inete lakini siya hit ya hit na kwete kwanza na kwenda bandi ya Kithiolo kwitwe Kithiolo na kwenda bandi ya Kithiolo kuna cassette ile zaidi ya ine kanesa na sio kainge na ndikwa ndithi ne Boys Band you know ngena kuna wathi weta wa muti wa wendo usini wa watumia ndo manaka usini actually usini ona kwa nakomania na kawathi na bwa kalai na zana lakini unajua unapenda kujidunisha na si vizuri Lewezi hasa ile maasi hii usijidunishe wacha watu wengine wao wakudunisha hii ndo matana esa yeko na ilo matabia nigenda manda bindike gwe ondo maketha message nese ya wathi uno wambe mutu wa wendo aja reception kana ma fans you ni kana itu mame ma wosi hata wathi usu ne ma wosi angemuona ato nkebo do bungu angemuona no ngawa yaguo nda ngawa yaguo tusamethi ila ukasengea yaguo tambo mano tisamba wine utena gita kana sawa kana nini
Winjula wa kwa mundu mwena ndiye indi yambia ninuke kwito na mao. Kwa hiyo wendie kwa mundu mwe? Pe manda muweta wa ndunge na mwenda na jiwe zaidi sula nondo ndio ndetea mano zekala na gero wa mutula mbe pe mundu mwaitha abandu na ku manyweni mutitu wa ndoa niweza de ndio singuga na mbandi tio ni kwese utio tuenda na mbandi uzinonenge muti wa wendo na ndaimea tena ku yana kwa mundu mwe wakwa na mwelezea na mwe abendi ya mubitha na mwe abe mundu muganenda na nenge mundu mwe no numbu yakwa unenda utethio wabina wake bintu ngegera mundu mukwa ngaka na nombenda ambia no kamwana ni wabika mundu mutula ngunenga ba ni unenga onaeka aka ona miela yangu kuya kuona ikamanda lala iko misi lakini ambia na go tena no mundu kugawa na ngali amuna ina tena mundu mapenzi ina tena mundu mapenzi na bangeka ekanoza musamoyo ina ratie kwendanga na maona zabali ya mao je bina nani bo tuithi kuinga bandu useta wathuga nikenda twa enyo pina wathele ile bo ina lesile ngale ina ize mawendo zikwe kale ina lesile ngale mandi uko wasindunge yani we wasindunge ndio ko bika kwito mane wandunge ne watu ibone nona hatu ibone kiyoko kukitha kekangu kulie na ndikwenda conversation yende muno lakini sindu sithi asia ugu yukitha wa kwi mutu uka tembea mpaka kana sithi asia kindu wanengo condition itatomeka nika no le sia nesia nika na ke expectations yeku sikabikie kwa yania pesa ugo na byo ingi sia mundu mwako usumbu ana kunenga itatoneka nikenda nundu no yesu ndutona umanae ni otatona ito usie setup Nota setup nundu ndutona kuma mutitu ando mpaka kwito kithiolo kimane na nibo basabita niba za iba wangilina yana ebinda yiba iba kwa nanga lezeta wa chama tu haya no wakawaina mutu wa wendo walika kwanda biyu wende yata yuni kana wo mabuwe no grow ibinde sinu no establish it bandi ya kutandalani eta wandalani na simba ine eta hapo usi ungui nuna ina kunangia nambani ngatuwe wesietwa ungu ngatuwe ungu mbandi wana meta wandalani hapo usi ungu iwo no ni ma fans mambe ombenda zaidi yape nando ime na kwembandi eta hapo usi ungu mana omwe ndola wani mutunga ya mwe muno etawa mutunga no andie Tanzania yetu nena ndiko woki educate wa zinda namba 10 ndena kindu ndo wazizo unaambia kukumya na kunione mwana era wa ndivao wetiwe hakuna rhythm kwa katibu no utekala nombe mwanake na inanena kamucho ndaone ona gene late na kunwa mbenzi ni yazo wake tosa solo na kunwa ni mutula ni kungulu kwangala endo wako neto na nombe na rende no wadi solo nenge solo rhythm wini na mbenzi kithembe na kunwa ni shughuli usita andote kala nombe moja solo tekala nombe mo tekala nombe mo te omemonza lakini jazo wai mundu ngone ngende ndai na kebeti ndai na mbandi yake nene na manenga la mundu mana atatu wadi wambo kwa me studio ineka laneza kuombanya na wosa uzindi wosa ni wakunwa letione wewe kwa zaidi ya ando mama na lakini ndina jao ndina kendo maana mwaira wa mutunga ye agwiro ni ndeleva ita wa ndevi wa taxi ande bia Aisha mbiki wakwa ndebia yakala wa mutunga yetu kisya asia mbona anaona musionga munenga ye material ma kibeti cha kwito chowa iwo no cha iwo chakwa yuga yuga kazi tisu mbadi 10 ebe ita kuna mbadi 10 wadi we 10 no ongele kile no mutunga oke andete ya nini material ma wathi nuita andu machiukune ando machiukune tumose yeso tutimwe ndumba na woitone cheni na mandeo oganenga material asi ambia na inaumia noke anenge baza kumya video ina inaumia wathi usuyo okianenga ngili 30 tukwa kuna ambia kwamba nomba ne wenga namba ikala ne wenga watani sena timu yune no yuno kayuna umia visa na ngai wa wathi andethia Aki, I'm so proud of you. First of all, ni wemoyo. Ndia isi sabale ya kuiliu. Na ni mwebea mno by the way kwa kuka kilungu cha inengo. Oyuwe musani manene. Utona kwa sio monde. No, umie. Audio monde no nuka yunga mea. Kwa siata. Yani unungi ukomia video. Tila yu utona kwa zikana material. Maiko material wede anamo kindu chambe. Kindu cha kele wina uwezo wako ika sindu isu. Maybe yu wako mbea sabali ya kuya baya wambililie na bawe yo yu utona kwa siata. Na muna kwa aini alame upcoming.
nyekwa oyu ni ngwaire matunda ma wathi nondo maundu ndela nae kama maendeleo na kwikala maisha makwa ni sawathi kila ndo nora bia ndo amekuyana na ilomea wathi wembeza mbingi itatela tambia ndanzine YouTube na kwiti wa ndanzi makol wembeza mbingi muno kwa undu wale kutuwe mundu ngo ikuya wathi ndwe kindu ukawe mwene withi no yoka na biti wathi wananga wai utena biti uyumya wathi no nyeke yangusuni ulokomana no wale kwa umya wathi ukaikia YouTube mitandao ni onda kolwa ndo maeleo mana maeleo tho no kwada wathi lakini unakwada pesa lakini umya wathi aweke yangusuni ukaidukia zaina muka wow na niwe siwe na kinengo kinene nundu wa kwithia ti kawaida na ndiko asia mundu aleo soma ndesa kuyana lakini maybe no nukulie kulio ingine kana wese kwithia no asungia yani ikulie langu na kukulia maybe no wasikithia no asomie pala weyo indu ithia wevo kwa naoni wakwa taketha ninasomia nitha nembe angange waba nondo kila nesio mana kisomo nikituma talent ishaini monangango thank you na indi twende no kwatia na kevusi ungu ni mwenjoi wa Ndalani Boys Band ndino wa Kilungu cha Inengo muthenyani wa mundi na Inengo mbingi na ila tuono mundi kana ila tukwende na kuona muno nikicha okunywa ngita na kinengo cha kuina na ningi ndona kinengo cha kuthekanya wali kamthino wa mitandao yake of course wa manda no mukwatia na ningi ithuki mbathisi yake twende challenges sia wini waku kuma bala wambie palote na kindu na mathina la wina mo oyu ono wina kindu ndona kwa sema challenge kila kinene cha mukuni wa ndanzi ni kwitha na kindu kita wake beti no muno ibeti mo kama kama maze nondo ji ndio kanzonga na mundu mukangwera ku matro ongeba age mundu mukola ndo aletio mundu na timu binge mbetho no kwizana ko we na mundu ko kupe nye nditwana na ndikatwana biko ujo kita challenge kila kinene na tie ninatwana na lote ibeti kapika 11 nenda gukuli veti singi siendi bala lakini niwe waseka na we na kiveti ko kebo ibo ndito yo kwa nditwana na kiyo twana na ibeti 11 na siana ni 13 isiana ninye ni yani thana sio ibeti ndi thana sekulasi ya ndi siana sika manda wala yibi ne tabala binya kana bala beile ndo kwa ko na mawekalo na kwa nyako na mawekalo ule akutwana niki nditwana nondwe nekie mazabu mainge mono chuti cha unene abambe wa media nondo na yose ni momenta public binga na ile ne good example kwa na pia bena meo ila yunga meto tanga na ile na yani ni kindu ni wona ni museo kwa community picha nzuri kwa wizi nina mwe mwigarwane twa ni mutwaro ni museo lakini nye kutwana ninabikie mwezi wa utwana challenge kingi ni taye mwathio banga bwe kundu uziga ni mwenenga roba meti na ibi kaza ile bamo kwambia uziga ya kanzo yo nondo wa ku security kila kingine kana kwenda wa piracy lakini nacho kinokia cha minwa ni technology exactly ona hizo no challenges za ni sia music thank you oini mundu ni winite ni establish ite mbesa ya kwatie isito we nayo utiele chao kila ndia na kona mashambiki no kumataneti kundu na mbango wa kuungamia wini kana wathi ai ndina mbango wa kuungamia wini kana wathi mbango longe ni nagoni wao koza yana inini ozepe yana inini YouTube era nambeyo maiba na mundu ona titeka bya subscribers like kwendekana na watch time like kwendekana no se wathi wake to angirite ngamweke ya channel cha kwa YouTube mwiso wa mwenye palambeza yebela kila matuko 22 tukazia wathi wake wanete chao ngamonenga wow thank you ndi twimina be mundu baya we na batu wakukwatia maizo eta Dominic na mama omonde sorry tukwatia ndeni wa mitandao YouTube neta wa fusi ya ungu TikTok neta wa mwene wendo Facebook page ita wa mwemeta awe andu amazomi Facebook neta wa mujigwe koyo konsi kwayo namba nongu nenge ya message 0742 81 18 sio kelela nzilo muonza ina ile nana emwe
nana emwe nana. Thank you. Temine nena na musani we baya upcoming na mundu wonde wina kinengo utoma muyata. Upcoming ala mukite muigeto ngwana mundu nwitha ine ndawathi muthuku. Kila kibono kulea ku market kwa gwata mbesa. Mundu onoga banda mbeu no ile kwemea nduketha. Kwa wathi mbesa ukai kila wathi wenda discipline. Tie wewe wathi ndakwete kindete ndakunja kindukulu ndikona. Kaze ndio toboa. Ndaite mera ndio toboa. Ndanywita gazaidi anende na mau ndio toboa ma. Uwezi toboa. Wathi wenda discipline. Na ni talent ndio nda discipline. Naniwo. Sawa. Kila ingi mafans banga ndo nomea. Mimi kila ndo ngwata mbau na chono. Mewe na umia wathi makaiba YouTube. Makafio. Na my subscribe na my share na my like usino sababu ya mata nonenga kwao you know tiela twathiyo kana sindi tekete ngusune kana tukateza ko ya rivalole oyi maundu mogie digital ba mitandao na nigo thank you sana nimube muno nundu akuka ikaloba unika watu kuningita na indi mwendo musiaise nimube munene nundu akutusa kwa na kwendea no tukwatamba una kutambanya naitu nginya muthia wa kilungu cha inengo wa katano wa omundi tuko manenge wa katano twike undu tweko mundi ngatinga likosia Facebook yakwa ni Sal Shabeti walikaba yandeni wa YouTube nina content nzao subscribe nayo ni Sal Shabeti nita Sal Shabeti oitwa mboti ni wa helicopter uluka uwi na nivandeni wa Mutongo TV kilunguni cha inengo na mweni witu vosi ya ungu.